کوچه پختکوری جماعتی یاوه ناحیه باباجان غفرو که مساحتی بیش از 1 کیلومتر را در بر میگیرد منفرش کرده می شود. در مراسمی به کاری اسفالت خوبانی آغاز بخشیدن رئیس ناحیه باباجان غفرو ظفربک دولتزاده و فعالان جماعت و محله اشتراک نمودند. رئیس ناحیه در همجایگی با صاحبکاری وطن دوست با دعای پیرانی محله به کاری منفرش کنی آغازی رسمی بخشید. باید یادآور شد که کوچه مذکور در دوام صاحب استقلالی کشور باری هم تعمیر نشده است. در وقت نامساعد بودنی باد و هوا و یا بردن باران و برف رفت و آمده ساکنان توجیه مشکل بود. امروز اهلی استقامت کنندگان این کوچه از منفرش گردیدن محله خود اظهار خوشنودی می‌نمایند. тавре муовини раиси ҷамоати деҳотиё ва иттилоъ дод, ҳар як маҳаллаҳои ҷамоатиёва марҳила ба марҳила ободу зебо шуда истодааст. Кӯчаҳои ҷамоат ки 160 адад кӯча мавҷуд мебошад, аксарият мунфарш карда шуда боқӣ монда то истиқлолият 35 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила ободу зебо мегардад. ҷоиз ба зикр аст ки дарозии роҳи мунфарш мешуда беш аз 1 километр буда паҳнои он 8 метрро дар бар мегирад. барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои мунфаршкунӣ техникаҳои махсус ва мутахассисони соҳа ҷалб карда шуданд. эҳтимол меравад ки дар кӯтоҳтарин фурсат роҳи мазкур бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи забони муосир мунфарш карда мешавад. пас аз анҷом расидани корҳои мунфаршкунӣ рафту омади сокинон дар ҳама фасли сол беҳтар мегардад. ҳоло дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафров беш аз 47 000 аҳолӣ истиқомат мекунанд. ҷамоати деҳоти ёва дорои 22 деҳа буда 38 кумитаи маҳалла дорад. тибқи иттилои масъулин марҳила ба марҳила дар назар аст ҳамаи кӯчаҳои ҷамоат мунфарш ва зебо гардонида шавад. гузориши Шамсиддин Наврӯзов ва Абдумалик Додоев барои барномаи иттилоъоти имрӯз.